Hello perlok borok kublai sibun ye PUA iba just ngetunat ya ki video na kane ka channel ka jonga te hagane ka por mentang ini pakinjat kumno ban change your number phone jong phi hak Addhaar card jong phi na warim sha buthmai kumta sapai ye kane ka video adu bukut pin sasnyu thu kumno ba pin le ane ban tip kan sapni ip step by step khnang ma pin su thu ya kane sapai ye kane ka video adu bukut pin sasnyu thu bat la dang dei phi ki bedang thmai ban lam kong ye kane ka channel se ba ban ai man sim nya ga da ko pin like share ban subscribe ye ki video ki jonga nang mangang la man pun me issue ye ki video tong ta perlok ngin stang no tepej mentan kong pihak ban lek kumno pihak ban lek hau browser jong phi so open ya browser jong phi bat start hang ne UIDAI tepej ne ke website kalami sa klik ye ne sai lam phi cha Addhaar te hang ni pihak ban choose ya ga language ke hindi ne english ne bengali ne tenga hang ne nganti english dagam ta pat kala welcome hang ne welcome pihak ban tik anda pila tip hang ne welcome kan sai lam phi cha ga pat ka benta te hang ne yar sa room jong ka page sawat ya ga tho book an appointment satik book an appointment kan sai lam phi cha ga pat ka page te onda pila daptik ia kena ke book an appointment kan sai lam ni phi cha connect page ka ba pen ep ba pila ban update ya number phone email id te hang ne pihak ban lek kumno pihak ban tik ia ke city hang ne pila ban select tangan select ta ka page yang ne mau kan mi kumno page ta kan sami ka Shillong Renjak Market tengah pat nanti ni page te hang ni pihak ban tik process to book an appointment te page ni perlok anta pila ban taj ya number phone jong phi bo pipren kam menta sikta hak Addhaar ubode ubarim te page ngang ne menta ngan taj ya number phone ubanga pren kam hak Addhaar jonga ubangam ban kam shu bat kwa ban ai da uwe u patmai page ini harum pihak ban antari ukap cakut ubah mi hak nega screen jong phi onda pila de kontak yon ukap cakut pihak pentik yang hanya habat ho generate OTP tik hang ne ti apsipang unsami OTP hang ne onda ulami OTP hang ne pihak ban tho OTP bumi hak nega screen page ti onda pila de bentak yu OTP insne bhav ban verify yang yu OTP jong phi te hang ne pat pihak bentak no ya number Addhaar jong phi han hejrong bat han harum pat pihak bentak ya kerteng ka pi ai hau Addhaar jong phi kum kerteng jong phi ka pi ai hau Addhaar tepej nga mentangan entar ya Addhaar jonga hang ne hajrong harum pat ngan taj jaga kerteng jonga kabang ai ho Addhaar card jonga te hiar sharum hang ne pilap jaga state pilap pihak ban select jaga state hang ne ngan select taka Meghalaya hang ne city bina ai Shillong te hang ne hapu Addhaar Siva Kendra pihak ban SK Shillong te onda bila detik kitu baro pihak ban Q Shajrong te hang ne pat pihak ban choose ya ke option kiba kilabu ne page pun ne kilabu kanim nabi jengkar mobile number email id address dates bat ka biometrics foto iris fingerprint hang ne pila ban jit ne te page hang ne ngapat ngan shoot tik new mobile number te hang ne pat pihak ban tik ia pencil khnang opin la ban edit no ia number bo pimut ban kala na borim shaw bat mai te page mentangan tik ia pencil khnang mangla ban edit ia number phone chunga te hang ne pihak bin edit ia number phone jong phi na borim shaw bat mai mentangan taj ia number mai bang kwa ban kam yang ia ka Addhaar jonga
sa antar yau captcha code hangne harum anda pila de bentaj yau captcha code pila ban yar charum bat pin lap hangne bat send OTP tik hangne chen sayo ya OTP anda pila yo OTP sebab lap hangne bat sai hangne ha verify OTP page hangne pila yo ya ga message ka bong your mobile number is successfully verified hangne pila ngai okay te yar biang sharum hangne pin salap atho next hangne sa click hangne next te page ba hangne mata kalami kan calendar hangne ha calendar pihap ban tik kum menta kasngi pi pendap ya form hendai pihap ban tik syaga nek syaga arpsan tarik menta kasngi kete arpsau kum la syai pihap ban tik arpsan tarik pe ngai arpsan ta undang lai arpsan tu pe haban select ya ga timing por ban phone ban book ya ga appointment page yang nei ngalai page menta ngalai pendap ya ga form ba nei ngalai next hab anai next undang lai next page menta ngalai ya ga neka form juna bang ngalai pendap haban tik yang nei submit hapon submit no ya kan page ne ko kumno please ensure all the fields information are correct once submit information cannot be edited do you want to continue kamu mut bahang ni pihak ban page bahaya keteng manegan nomor phone kajaj kejumpi nomor umla su ban edit ya kan ni sin baru pila tik ni okay the page hang ne pat ong kumno please make payment to complete the appointment ne pihapan siu no ya ga bisa sanpurung kana kamta ban register ya nomor jongpi haka Addhaar sai okay hang tu kan sai lam mi pi syaka wai pat ka benta pihapan siu no ya ka hang ne pihapan ai online pay you nang ta pi ap ai UPI pihapan UPI sa klik hangne make payment page ni kan sai lam pi kumno go pin siu min ba ka UPI jong pi sa page ye gani do put sa do tengit pila stu perlok ling ba kan ki video ka bang ni pi hang ni kapor no pin chen yo nomor phone jong pi na gorim sha bo thmai hapo ka Addhaar jong pi play sibun log in session yang hari video mungkin mau yang peace ngebha saya like share dan subscribe ya ke channel ke Jong long kuba pi ai mesin lena nang mangala kumi issue ya ki video hari gede bat kini ki benta ki gede happy net banking play sibun